Yes. Kanizere ko mumeze neza mwese muduteze amatwi kuri Breezy Empire ikomeza kubagezaho utuntu twinshi, amakuru menshi atandukanye. Akanya rero tukaba turi kwibanda mu burasirazuba bwa Congo, aho uyu mutwe wa M23 umaze guca urukuta cyangwa se guca akagozi kari kawutangiriye kujya mu mujyi wa Goma. M23 ikaba yageze muri Goma amasasu menshi cyane, aho yaje bucece nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyashize, babwira ko bigaragara ko FARDC ndetse n'indi mitwe byagiye byifatanya ngo birwanye uyu mutwe wa M23 bidashoboye, ahubwo byo byacaga inyuma bikiyicira abaturage b'inzirakarengane, biterwa ko bivugwa ko wenda ashobora kuba ari trauma yabafashe kubw'uko babona ko badashoboye, ubundi bakajya guhangana n'abaturage bayoboye. Twihuse cyane rero kuri uyu wa mbere inkuru ihari, amakuru mashya ahari cyangwa se update mbazaniye igihe cyose dutinda kuri update ko tubanza gushaka amakuru neza yizewe, tukamenya neza ko ibi bintu ari byo kandi koko byabaye. Kuri uyu wa mbere rero mu gitondo, FARDC yacitse intege, aho bigaragara ko urukuta rwasenyutse, abasirikare bose bari barinze Goma. M23 yaje bucece irabivugana, ubu ngubu bivuga ko M23 yamaze kugera i Goma kandi nta garuriro. Uyu mujyi wa Goma wafashwe na M23 kuko abasirikare bose bari bawurinze. M23 yaje bucece, bose ibica bucece, uko yaje nabo ubwabo bameze nk'aho batari bari no kumvikana, bityo ifatira mu cyuho irabica bose. Bivuga ko uyu mujyi wamaze kuba uwa M23. Bw'umuvuduko udasanzwe wa M23 birasa nkaho yazanye abakomando bashya nabo badasanzwe ndetse n'intwaro zidasanzwe, kuko ibintu ikoze ntabwo ari ibintu buri muntu wese yatekerezaga ko byari guhita biba. Bivuga ko uyu mutwe nawo wivuguruye, wazanye intwaro zidasanzwe ndetse n'abakomando badasanzwe, bityo bataka Goma. Abasirikare bose bari bayirinze barabica. Ingabo za SADC, ingabo z'Abarundi ndetse n'indi mitwe yose yari yaraje kwifatanya n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurinda umutekano, bose bivuga ko batari bagishoboye cyangwa se batari bashoboye, kuko n'ibyo bakora ku bwabo byagaragazaga intege nke kuri bo. Icyo gice rero akaba ari igice cyegereye hafi n'ikibuga cy'indege, aho M23 nk'uko nari mbibabwiye yamanutse bucece gitangira kugenda cyegera ibi bice, aho cyaje kuhagera neza gitangira no kurasana na zimwe muri izi ngabo zarindaga umutekano wa hano hafi muri Goma mu mujyi. Ibi byabaye nk'aho bitunguranye nyuma y'uko abatasi cyangwa se abamaneko ba M23 bamaze kwinjira muri Goma, bityo akaba aribo bagiye batanga amakuru cyangwa se babahereza updates uko ibintu bigiye bihagaze, bityo FARDC ndetse n'indi mitwe yose yagiye yibumbira hamwe n'ingabo z'Abarundi kugira ngo birwanye uyu mutwe. Biza gutungurwa bibona ko M23 yahageze cyangwa se M23 ibagezeho, batangira kurasana. Binavugwa ko bamwe muri aba maneko cyangwa se bamwe muri aba batata amakuru bamaze kwinjira mu giturage neza, babaye abaturage baho. Ntabwo wapfa kumutandukanya n'umuturage usanzwe, kuko bivugwa ko aribo bagenda batanga update cyangwa se batanga amakuru atandukanye hirya no hino, bayahereza bene wabo bo muri M23. Bityo nabo ntabwo bari kuhataka bishoye, ahubwo bafite impamvu, bikanagaragara ko aba bantu bafite amakuru afatika, ko ntabwo bari gupfa kwinjira ahantu cyangwa se bari gutera ahantu badafitiye amakuru. Aba baturage rero bakaba barinjiye cyangwa se aba batasi bakaba barinjiye rero mu giturage, bityo bakaba abaturage baho ukaba utabatandukanya ku buryo muza mukaganira akakubona aho uhagaze urinze umutekano, bityo nawe akaza kubona ahera atanga update avuga ati muce hano abandi bari ahangaha. Nawe rero namwe mwese muri mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse no ku ruhande rwa Afurika muri rusange, ndagusaba gukanda subscribe, kuko nubwo buryo ki bwazajya butuma ubona update kuri zino nkuru, cyangwa se muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ukamenya update cyangwa se buri kimwe cyose kiri kuhabera isaha ku wundi cyangwa se umunota ku wundi. Ntucikwe
ikiganiro cyose kizajya kiba cyangwa se gato kazajya kaba update Breezy Empire iri hano ku bwawe, ku bw'undi ndetse no ku bwa mugenzi wawe muhorana. Breezy Empire ikaba iri ready kuzajya ikugezaho aya makuru twihuse cyane. Rero inkuru rero ziri kuvuga ko kubwo FARDC ndetse n'indi mitwe yose yibumbiye hamwe bidashoboye, biri kuvuga ko M23 ishobora kuba yageze ku ntego zayo, itangiye kugera ku ntego zayo kubwo igisirikare ifite gikomeye cyane, ndetse ni FARDC ikaba ifite abasirikare badashoboye. Bivuga ko rero M23 imaze kugera ku ntego yayo, yenda kuyisatira yose, yenda kugera ku ntego yayo, kuko uyu mujyi wo urukuta yarusenye. Ibi ndaje mbikubwire muri aya makuru uko Goma yabaye intero, kuko umuryango cyangwa se urukuta rwari rufunze, ingabo za M23 ndetse zarafunzwe n'abasirikare ba FARDC ndetse n'indi mitwe yose yagiye yibumbira hamwe. Ubwo ndavuga abarundi ndetse n'indi mitwe yose yagiye yibumbira hamwe ikaza gufasha iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucunga umutekano cyangwa se kurwanya uyu mutwe wa M23. Bivuga ko rero uyu mutwe utagishoboye, umutwe wa FARDC ndetse n'izindi ngabo bitagishoboye. Ndaje byose mbikubwire uburyo ki ibintu bihagaze n'uburyo ki urukuta rwasenyutse, ndetse n'amakuru ari kuvugwa no hirya no hino mwabiriya bihugu, mwabiriya bice bya Goma. Naho ndaje nyakubwire, ndaje nyakuramburire. Uyu mujyi wa Goma ukaba ari umujyi ufunguye, bamaze gufungurirwa umuryango cyangwa se imiryango ku mugaragaro, ndetse aba M23 ikaba iri kubyina intsinzi. Nanone ni inkuru zigezweho ziri kwandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye nka Jeune Afrique. Bivugwa ko Antoine Felix Tshisekedi agahinda gakomeje kumwegura. Bivugwa ko kuko ku munsi washize ariho ku cyumweru cyangwa se ku itariki 14 yatangaje amagambo atari meza ku ngabo ze, azibwira ko zikabije gutsindwa urugamba. Bityo ibi nabyo bikaba byarateje impinduka kuri runo ruhande rwa Fred Tshisekedi, aho bamwe mu basirikare bakomeye baje guteza imvururu, bavuga ko umuyobozi wabo cyangwa se perezida atakabaye avuga amagambo nk'ayo ngayo ayaturira ku gihugu cyangwa se ku ngabo ze. Bavugaga ko abayobozi bakuru cyangwa se bamwe mu basirikare bakomeye bavugaga ko atakabaye avuga ibibera ku rugamba cyangwa se atangaza amagambo nk'ayo ngayo, kuko afite abasirikare badashoboye mu gihe ataragera ku rugamba ngo arebe ibiri kuberayo, arebe ingabo zose ziri kuhapfira kandi ntako zitagize zarwanye bishoboka, ariko bikarangira zitsinzwe. Muri iyi nkuru uraza kumenya byinshi mu gushwana kwa Tshisekedi ndetse na bamwe mu basirikare bagiye bakomeye muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone urugamba rurakomeje nta guhagarara. Amakuru aturuka ku murongo w'imbere cyangwa se ku mirongo y'imbere aho biri kubera, gukomeza atangaza byinshi cyane bitandukanye, nanone ku zindi mpande bikagenda bituma abantu bagenda bavuga amangambure, bivuga ngo ni amagambo menshi atandukanye adasobanutse, atanashyigikiwe ku bw'umutekano muke uri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impfu z'abasirikare bakomeje gupfira kuri runo ruhande izi ngabo za M23 zinjiriye hakomeje kuba nyabagendwa, kuko bose n'abari basigaye bahabye, bameze nk'aho bahunze iki gice cyangwa se iyi nzira M23 yamaze kuyigira iyayo, dore ko Kongo yakomeje kugenda iharunda ingabo nyinshi cyane zitandukanye zazaga zirwanya uyu mutwe wa M23. Iyi nzira rero bakaba bivuga ko izajya kuba nyabagendwa, abasirikare ba Fred Tshisekedi bamaze kuhashirira benshi cyane, kuko iyi nayo akaba ari inzira imwe mu zazaga muri uyu mujyi wa Goma, ariko ikaba yatatswe nayo cyane bishoboka, kuko abasirikare benshi bayo bamaze gupfa. Bakaba bamaze gupfa, aba basirikare mvuga bapfuye rero akaba ari abasirikare
FARDC ndetse n'ino mitwe yose yagiye iza kwifatanya nayo mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Iyi nzira rero nayo akaba ari inzira yajyaga mu mujyi wa Goma. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Breezy, abamugezaho amakuru ari kubera hariya mu burasirazuba bwa demokarasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umutwe wa M23 na FARDC n'indi mitwe yose yaje kwifatanya na FARDC mu kurwanya uyu mutwe wa M23 cyangwa se M23. Ikaze rero ku buryo burambuye kuri Breezy Empire. Nguhaye karibu cyane, ikaze. Nanone ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa kuri buno butaka bwa demokarasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri uru ruhande cyangwa se iki gice cya Goma, ko M23 urukuta imaze kurusenya nk'uko nkomeje kubibabwira. Ibi rero akaba ari ibintu byatangajwe kuri uyu wa mbere wa kino cyumweru turimo. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru nk'uko bizwi, ku itariki 15 z'ukwa kane 2024. Inkuru cyangwa se update zitugezeho neza nonaha ni inkuru zivuga ko amarembo ya Goma yamaze kugururwa, ndetse n'abayarwaniye bakaba batangiye kuyinjiramo. Muri make batangiye kuyagira ibirenge hafi y'ikibuga cy'indege. Batayo zitari abasirikare benshi za M23 cyangwa se M23 zongeye kumanuka nk'uko bigenda bitangazwa. Bamanukiye kuri centre antenne kugira ngo baze gutungura igice kinini cyane cy'abasirikare ba Kongo barindaga igice kinini kuri uyu mujyi wa Goma hafi y'ikibuga cy'indege. Kuri ubu ngubu rero amagambo yashize ivuga ku byo bakorewe. Abasirikare ba M23 bahageze bahakorera udutendo cyangwa se icyo nakita ibitendo, dore ko amakuru ari kuvugwa neza ko iki gisirikare cya M23 cyasize giharabitse FARDC ndetse n'indi mitwe yose yagiye iza kwifatanya gucunga umutekano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bikomeje kuvugwa, abasirikare ba M23 baje kubona intsinzi, aho bakimara kwataka iki gice cyegeranye cyangwa se cyegereye ikibuga cy'indege, baharashe amasasu menshi y'irufaya, bityo abasirikare ba Tshisekedi babura uko babigenza, bityo basubira inyuma birukanka cyane. Ubwo ngubwo icyuho kiba kirabonetse, bityo basubiyeho inyuma gato baje kubona ubufasha, ariko iyo backup cyangwa se ubwo bufasha bwaje butinzeho cyane gatoya. Nuko kuko ubufasha bwaje busanga abari bahari cyangwa se abari barwana n'uyu mutwe M23 bimuye ibirindiro bahunga basubira inyuma birukanka cyane. Nuko ubufasha bwaje kuza, bityo bahita bashinga ibindi birindiro aho bari bageze. Baravuga ati reka natwe tubategerereze ahangaha turebe ko bari buze kuharenga. Bityo ubwo bivuga ko aho bari bamaze guta hafi y'ikibuga cy'indege birukanka, hari ubuso butari buto bwari bunini cyane bwabahise bwamburwa. Ubwo M23 yamaze kubufata, ubwo bwabaye ubwa M23. M23 ikomeje guca agahigo kuko iri kugera ku ntsinzi cyangwa se ku ntego yayo. Goma niyo ntero M23 mu bicu yatangiye kugenda iyisatira gake gake, bityo mu gusatira uyu mujyi wa Goma M23 iri kugenda yohereza ibikorwa byayo kuba yabitangiza mu mujyi wa Goma. Nanone ku nkuru ziri kugenda zivuga ku mpande nyinshi zitandukanye ndetse zinandikwa mu binyamakuru zivugwa ku bijyanye n'imirwano ya Kongo ndetse na M23 cyangwa se M23, aribyo by'ibingibi ndi kukubwira. Zabaye nyinshi cyane, ibinyamakuru bimaze kuba byinshi cyane bivuga kuri ibi bintu ndimo nkubwira. Umuhanda uturuka Sake werekeza Goma ukomeje gusigamo udutwe tw'ingabo za Kongo
abasirikare bitwa ko badasanzwe abasirikare bitwa ko badasanzwe bakomeje kugenda bahaba ndetse banaharwanirira n'ibitero bikomeye cyane bya M23. M23 yagiye ishima kenshi ahangaha muri ibi birindiro, by'umwihariko ku marembo makuru ya Goma, ariko nanone bikagenda biyigora, ariko byongeye gusubira urudubi cyangwa se gusubira bundi bushya, ariko nanone ikaba yongeye kuhagera ibitero. Iki gitero akaba ari igitero kimwe cyatumye abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahatakariza ubuzima. Ibi bitero M23 iri kugenda igaba, iyo yatatse ahantu ikabona ko aho hantu itari buze kuhabasha, bifata kongera nko kumera nk'aho isubiye inyuma, kuko n'ubundi iyo ushaka gusimbuka icyobo kinini usubira inyuma, cyangwa se ushaka gusimbuka umugenda usubira inyuma, ubundi ukaza usimbuka unambukiranya kuri rimwe, buza wihuta cyane ku muvuduko. Rero iyi M23 ikaba yaragiye isubira inyuma akenshi, kuko yashyikaga kuri ano marembo akomeye cyane yerekeza mu mujyi wa Goma, igasanga hari ingabo nyinshi cyane ziharinze, cyangwa se ikabona ko bakarwana, ariko igasubira inyuma ntihasatire. Nyuma y'uko rero yasubiye inyuma, iragenda iriyubaka, ishaka nayo igisirikare gikomeye ku bakomando bafatika kandi bashoboye, ndetse n'intwaro. Uyu munsi rero kuri uyu wa mbere ikaba yahateye amatako, ikahatera cyangwa se ikagaba igitero hafi y'ikibuga cy'indege, kuri ano marembo makuru cyangwa se amarembo akomeye cyane yerekera mu mujyi wa Goma. M23 bivugwa ko isigaje kwinjira muri bino birindiro bindi bamaze gushinga ku ngabo zagiye ziturika imihanda n'imihanda, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye bya hano muri Afurika, isigaje kubimenera, bityo yinjire, cyane ko zimwe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugenda zicamo gake gake, bityo n'umutekano wazo ikarushaho kuwuhungabanya, aho nazo zitangiye kuza zisubira inyuma. Ibi byose urakomeza kugenda ubyumva gake gake, kuko M23 yamaze gushinga cyangwa se yamaze guterura intwaro ziremereye. Reka twinjire nanone mu gice cya kabiri cy'amakuru agizwe n'iyi nkuru yacu. Mbahaye ikaze nanone muri kino gice cya kabiri mu bice bigize amakuru yacu. Amakuru rero ari kuvugwa hirya no hino ni uko M23 yongeye kwifasha ingabo z'Abarundi, zikubitwa hasi izi ngabo z'Abarundi, kugeza ubwo amaraso ndetse n'amarira yakomeje kuba menshi. Iyi nkuru yaje gutaha ku bashingantahe baturiye cyangwa se baturuka ku butaka bw'u Burundi. Abafite imiryango irimo igisirikare bakomeje kwinumira iki gihugu cyabo, bari kugenda batunga Evariste Ndayishimiye intoki, bitewe n'uko uyu muperezida w'u Burundi bivugwa ko ari we wihishe inyuma y'iryananwa n'ingabo ze, cyangwa se n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri kugomeza zishirira kuri runo rugamba muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakicwa n'uyu mutwe wa M23, cyangwa se uwo twakwita nka M23, aho zagiye gutanga umusada kuri iyi leta ya Tshisekedi. Nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza, ni inkuru y'akababaro ku basirikare b'u Burundi, ndetse na bamwe mu bagiye bakomakomeye mu basirikare b'u Burundi. Akaba ari inkuru ziri kubaca intege ndetse zikanabababaza cyane bidasanzwe, kubwo gutakaza ingabo nyinshi muri ino mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uyu mutwe wa M23. Bitewe n'ibyo M23 ikomeje kubakorera, ndetse yanongeye kubakorera, dore ko yongeye kuba bagira ibisiga mu mirwano yabereye Kibumba,
dore ko bivugwa ko izi ngabo z'abarundi zari zakomeje kuba nyinshi ku mirongo y'imbere, ariko zaje guhura n'uruva gusenya ku masasu y'urufaya y'umuriro neza neza, nabo birangira baje kwibura, ndetse abagerageje kwirukanka bagiye, ariko bamwe bagiye banaraswa amaguru, abandi bakaraswa bagahita bapfa, ndetse bivuga ko hapfiriye abasirikare batari bake, ni benshi cyane b'u Burundi bamaze kuhatakariza ubuzima kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa kane 2024. Bitewe n'ibi byose biri kubera ko ahangaha i Goma ku basirikare b'u Burundi, bamwe mu bajenerali bakomeye bakomeje kubwira perezida w'u Burundi, ndavuga abajenerali bari mu Burundi, bakomeje kubwira perezida wabo ko ibi ngibi bitari ngombwa kandi bitari bikenewe, bakomeza kumubwira ko bari banakwiye gucyura ingabo zabo z'u Burundi zikava muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko zikomeje kuhashirira, zimwe zikaba zarashwe zikabura ubuzima, izindi zikaba zakomeretse, izindi zikaba zarashwe amaguru, bamwe bakaraswa amaboko, bivuga ngo n'ubundi inkomere zihari ni nyinshi, ariko ntabwo babona ubushobozi bwo kuhagera, kuko M23 n'ubundi uko bakomezaga kwirukanka hakomezaga igenda isatira aho bagiye bava hose, yagendaga ihita ihasatira ihakaba, aho n'ubundi M23 ikomeje yikiza bamwe mu bacancuro bazanwe muri ibi ngibi bya M23 ndetse na leta ya Tshisekedi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa kino gihugu. Aba bacancuro rero bakaba barazanywe na SADC, barazanywe ngo kurwanya uyu mutwe wa M23. M23 ikaba ikomeje kugenda ibikizamo gake gake. Nanone si iyi nkuru gusa, bikomeje guterwa ubwoba cyangwa se gutera ubwoba impande nyinshi zitandukanye, bivuga ko ese bari kwibaza ngo ese iyi ni jenoside yaba yongeye kugaruka muri bino bihugu by'abaturanyi. Bivuga ko uyu muperezida Evariste Ndayishimiye yaguze imihoro myinshi cyane, nk'uko byagiye bisirikira cyangwa se bizenguruka ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yaramaze gutanga itegeko rivuga ko nta mugore n'umwe utarasezeranye ukwiye kubana n'umugabo ahangaha kuri ubu butaka bw'u Burundi. Abagore barenga 380 bamaze kwahukana ndetse birukanwe n'imbonerakure nk'uko bigenda bitangazwa. Uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe icyemezo akohereza imbonerakure cyangwa se abasirikare b'imbonerakure, agenda abohereza kuri buri rugo, bagenda bareba mu rugo basanga umugore mubana mutarasezeranye, bagahita bamufata bakamwirukana muri urwo rugo cyangwa se mu rugo yari arimo, batitaye ku bana mufitanye cyangwa se ku bana mwari murirana mwabyaranye. Benshi bakaba bakomeje kwikoma uyu muperezida w'u Burundi waguze imihoro myinshi cyane, bikaba bivuga ko agiye kuyihereza izi mbonerakure. Ese barayikoresha iki? Uraje nabyo ubyumve muri aya makuru yacu kuri uyu wa mbere ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu 2024. Nongera kwibutsa ko ukanda subscribe ari ubwo buryo bwonyine bwo kuzajya ubona update zose Blaze Empire yagushyiriye hanze mu bijyanye n'iyi mirwano iri hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Bikomeje kuba intambara, aho M23 iri kugenda isatira ku ndoto cyangwa se ku nzozi zayo. Uko byari bikomeje kugenda bivugwa rero, bivuga ko ku muvuduko udasanzwe M23 iri gukomeza igenda ishaka kwihutisha ibikorwa ndetse n'urugamba, kugira ngo nayo ibashe gutangiza bimwe mu bikorwa byayo hariya hafi mu mujyi wa Goma. Nk'uko nari nkomeje kubikubwira, iyi akaba ari Blaze Empire, mbona nawe gushishikariza buri muntu wese akanda subscribing, ko ari bwo buryo bwonyine bwo kuzajya abona update ziri kugenda zitangwa hirya no hino kuri bino bihugu by'abaturanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbikubwira ku buryo bwose burambuye, nkaba ngiye kukuramburira iyi nkuru ntacyo ntarutse.